أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taolaning fazl ihsoni va inoyati bilan Tafsirul Muyassar degan mushu tafsirning o'zidan Niso surasi 66 oyatga kelib to'xtab qolgan edik. Shu yerning o'zidan darsimizni davomlashtirishga tirishamiz inshaalloh. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن، فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. Ayet-i Kerim'nin tövende kısaca Uygur tercümesi. Eğer biz ularga
Özəңlarni o'ltiringlar yoki yurtinglardan chiqib ketinglar deb amr qilgan bo'lsak, ya'ni ilgarikilarga yuklagandek eg'ir takliflarni ularga yuklasak edik, ularning ozg'inisidan boshqasi buni ijro qilmaydi. Agar ular qilingan va'z nasihatga amal qilsa edi, albatta ularga yaxshi bo'ladi va iymonni mustahkam bo'lgan bo'ladi. Gumrohlik va nifoqning eng yiroq bo'lgan bo'ladi. U chaqda dar u chaqda dargohimizdan ularga albatta buyuk ajr, ya'ni jannat ato qilatdiq. Ularni albatta to'g'ri yo'lga hidoyat qilatdiq. Kimlarki Allohga va payg'ambarga itoat qiladigan, ular oxiratda Allohning ne'matiga erishgan payg'ambarlar, siddiqlar, ya'ni yuqori darajalik payg'ambarlar va shahidlar va yaxshilar bilan billa bo'ladi. Ular nima degan yaxshi hamrohlar? Bu fazl Alloh tarafidandir. Alloh fazl ihsonga tegishli bo'lganlarni bilishda yetarlikdir. Ey mu'minlar! Düşmanlarning sharridan saqlanish uchun tayyorlik holatida turinglar. Urushqa turkum bo'lib yoki hammanglar bir bo'lib chiqinglar. Shubhisizki oranglarda urush chiqmay qilib qolganlar, ya'ni munofiqlar bor. Agar sizlarga biror musibat, ya'ni mag'lubiyat yoki qirg'inchilik kelsa, u munofiq Alloh menga haqiqatan marhamat qildi, chunki men ular bilan urushda billa bo'lmadim. Bo'lmasa o'ltirilganlar qatorida o'ltirilgan bo'latdim deydi. Agar sizlarga Allohning fazli, ya'ni g'alaba va g'animat yetsa, go'yo sizlar bilan u, ya'ni munofiqning orasida hech qanday do'stlik yo'qdek, kashki men urushda ular bilan birga bo'lgan bo'lsam, cho'ng bir muvaffaqiyatga, ya'ni g'animatdan zo'r nisbiga erishgan bo'latdim deydi. Dunyo tirikchiligini oxiratga tegishadiganlar Alloh yo'lida jenini, pul malini fido qilib jihad qilsin. Kimki Alloh yo'lida jihad qilib o'ltirilsa yoki g'alaba qilsa, biz uningga katta ajr ato qilamiz. Xo'sh, ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم ولو أوجبنا على هؤلاء المنافقين المتحاكمين إلى الطاغوت أن يقتل بعضهم بعضا أو أن يخرجوا من ديارهم ما استجاب لذلك إلا عدد قليل منهم ولو أنهم استجابوا لما ينصحون به لكان ذلك نافعا لهم وأقوى لإيمانهم ولأعطيناهم من عندنا ثوابا عظيما في الدنيا والآخرة ولأرشدناهم ووفقناهم إلى طريق الله القويم. Eğer biz şu şeytanlığa özünki dava, husumet işkişlerini bitirip kılış için, hüküm çıkarıp kılış için, şu şeytanlarını hakem kıllarının özüge, ularının bazısını öldürüşünü bekitken bolsak idik, yoki ular o'zlarining uylaridan chiqib ketishini mushni bekitib, mushni ijab qilib qilgan bo'lsak edik, bizning bu farmonimizga ulardan
azgına sallık kişilerden başkası kulak salıp bununla icabet kılmagan boladı. Ular uçu icabet kılmadı. İcabet kılmadı onunla lekin ulardan ait az sandık kişiler. Eğer ula ulunga nasihat kılgan narsa kulak salıp masışıp onunla icabet kılgan bolsa idi, ular üçün aşk kılgan icabeti naiti faydalı oladı. Onların imanı üçün naiti kuş oladı. Ve elbette ulağa biz tarafınca dünya ahirette mol kat şundak ecri azim ata kılgan bolattık. Ve ularını biz doğru yol giteklep, biz onu tüptüz Allah'ın yoluğa, yani İslam diniga udullaştırgan bolattık. ومن يستجب لأوامر الله تعالى وهدي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فأولئك الذين عظم شأنهم وقدرهم فكانوا في صحبة من أنعم الله تعالى عليهم بالجنة من الأنبياء والصديقين الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل اعتقادا وقولا وعملا والشهداء في سبيل الله وصالح المؤمنين وحسن أولئك رفقاء في الجنة. Kimki Allah'ın emir fermanıga avaz kossa, Allah'ın peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisiga bunu avaz kossa, ulanınki şa'ni naiti kat doğan bolat. Ve ularının kadir kımmeti naiti katta uluk olgan bolat. Ula Allah ulağıçı cennetlen nimet atakan kişinin söhbeti de olattı. Kimi o ulağa cennetlen nimet atakalla peygamber sıddıkla ki ularınki peygamberle epkegen nasiga tasdiq qilishi naiti mükemmel boğalla. Meyli itikadi cihat olsun, meyli söz diyenlerde olsun, meyli ameli hareketli olsun, peygamber epkegen nasiga ularninki tasdiq qilishi mükemmel ravishda bo'lgan anbiya va siddiqlar bilan birga bo'lgan bo'ladi. Va shahidlar bilan birga bo'lgan bo'ladi. Allah yo'lida shahid bo'lganlar bilan va yaxshi mu'minlar bilan bo'lgan bo'ladi. Nima degan yaxshi bo'lib ketdi, go'zal bo'ldi. Shular jannatda hamro bo'lib, ذلك العطاء الجزيل من الله وحده وكفى بالله عليما يعلم أحوال عباده ومن يستحق منهم الثواب الجزيل بما قام به من الأعمال الصالحات. Aşu fakatla Allah Teala tarafından verilgen mol mukapattır. Allah özünün bendilerinin ahvalını biliş cihatte yeterliktir. Ve o Allah ulardan mol şundak bir savapı layık kişinin özünü biliş cihatte yeterliktir. Ula yaxşı dünyada kıygan əmli hareketi ve itikadi köz karışığa kartta şunun layıkı da bendilerinin ahvalını toluk bilişte yeterliktir. Ya eyyühellezine amenu khuzu hizrakum bil isti'dadi li aduvikum fahrucu li mulaqatih cemaaten ba'de cemaatin ev müctemi'ine. Ey müminler! Naati uşşa bulunla sizlerinin düşmanlarına tayyar turuşta. O düşmenge uşkuşunca türkümlep
Cemaat olgandan keyin chiqinglar. Yoki hammani bir to'plab bir anda bir xil to'plashib chiqinglar. وإن منكم لنفرا يتأخر عن الخروج لملاقاة الأعداء متثاقلا ويثبت غيره من عن عمد وإصرار فإن قدر عليكم وأصبتم بقتل وهزيمة قال مستبشرا قد حفظنا الله حين لم أكن حاضرا ما أولئك الذين وقع لهم ما أكرهه لنفسه وسره تخلفه عنكم. Sizlerning içinlardan bir grup baki bular düşmanga ushqi chiqishdan kechkidir. Sus, mundaq eg'ir, mundaq beparvolarcha va kechikibli mundaq qilmasdan düşmanga ushqi chiqishdan kechikibli qilmasdan o'zidan boshqalarnimacho qasddan va chin turgan holda o'zining boshqasimicho va chiqishga to'salg'uludir. Sen chiqma, andaq munda deb, xuddi o'zining qilgan aytgani yetmagandek. Agar sizlarga bir musibat taqdir qilinsa va sizlar bir o'ltirilish va mag'lubiyat bilan bir musibat yetilsanglar, shundoq xushxuy holatda deb keldiki, Alloh meni saqlab qoldi. Men Aşılağa men üçün, öz ko'nglimda o'zim üçün yoqtirmaydigan narsa meni aşılar bilan nima bo'ldi? Aşılar tushdi. Men aşılar bilan billa hozir bo'lmay, meni Alloh saqlab qolib qoldi, deydi. Va xursand qiladi uni, uninki sizlardan keyingi qilib qilishi. Shu jihodiy safga qo'shilmay ağırlıp kalıp aşığı bamasının üze sizlerinin sepinlardan ayrılıp onun kendi kep kılışçı onu xursan kılıdı. Enem boz ben bamap dikenme ülüp ketmedem üyede. O bu dep. وَلَئِنَّ لَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ وَغَنِيمَةٌ لَيَقُولَنَّ حَاسِدًا مُتَحَسِّرًا كأن لم تكن بينكم وبينه مودة في الظاهر يا ليتني كنت معهم فأزبر بما ظفروا به من النجاة والنصرة والغنيمة. Eğer sizlerge Allah tarafından bir fazla, bir ganimet, bir üstünlük, bir nusret, bunun Allah ata kıysa sizlerge, yani sizlerge Allah tarafından bir fazla ve ganimet yetse, hasad ve hasret çekiş yüzünden elbette taşlanıp ketdi. Nima deb? Sizlar bilan kaşki bo'lmagan bo'lsaydi, sizlarning oranglarda bir ko'rinishli bir do'stlik bo'lmagan bo'lsaydi. O'zlan sizlarning oranglarda-cho ko'rinishli bir do'stlik bo'lmay, haqiqiy turli bir do'stlik bo'lgan bo'pti-kena. Mana shular bilan billa bir fazilat, mana bir g'animat o'lji erishgan bo'lardim deb mana deydi. Kaşki men ular bilan billa bo'lgan bo'lsam, ular nejatlik va g'alaba g'animatdan iborat mushun bilan zafar topgan narsalar bilan menmi kaşki bir zafar topgan bo'lsam, men bir ko'rinishda do'st bo'lmay, aramizda haqiqiy do'st bo'lgan bo'lsa bo'pti-kena deb mushunaq hasrat va nadomat chekkan holda mana deydi. فَلْيُجَاهِدْ فِي سَبِيلِ نُصْرَةِ دِينِ اللّٰهِ وَإِعْلَاءِ كَلِمَتِهِ الَّذ۪ينَ يَبِيعُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالدَّارِ الْآخِرَةِ وَثَوَابِهَا وَمَنْ يُجَاهِدْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ مُخْلِصًا فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظ۪يمًا.
Allah'ın dininin üstünlük yolu da, Allah'ın kelimesini âli kılış yolu da, hayatı dünyanı ahiret, darıl ahirege ve o ahiretin savabıcı ilim setim kılıvatkallah, Allah'ın dinini üstün kılış, ilahi kelimatlarının yüksekliği, muş haktço, muşla kanda kılıdı, cihat kılıdı. Ya ki cihat kıysın. Allah'ın dininin nusrat yolu da, Allah'ın ki kelimesini üstün kılış yolu da, cihat kıysın kim? Ellezine yebi'un. Hayatı dünyanı ahiretke, o ahiretin savabı ço, elin setim kılıvat kılıp müşra cihat kıysın. Kim ki Allah yolunda hakiki ihlas kanalda cihat kıysa, o öldürülsün ya ki galebe kılıp üstün gelsin, öldürsün, öldürülsün ya öldürsün, onun biz mol şunda katta ecir sevaplarını patyakını berimiz deydi. Hoş. Bugünkü dersimiz tefsirinin uzun muşlunlan kifayelimiz. Vakti itibariyle dersimizin devamı Allah halis ayet oludu. Ve ahiru davana elhamdülillahi ve rabbil alemin.